Jejinko 4 numbers ewa asori ho wa mani pa be say 30 eja asori ama obi a mete ne nka bia wo se kasi obi a mete ne nka bia wo se kasi enyame me da se me nka se biem abai o hata hoi obedi ma asem de ama me mitimi so ne nsamfa ne nko hospital ti wotimi frame no aka chem se so se me boa be fa me ko enam se mitimi so ne nsamfa ne nkonti na mabusa ne se nti wo se wo how many months ye chat nyina wa how me delete ba kokra o me delete ba kokra sa asem na kokko sisi a me kogya me fun ato ho fun ne na ebe ka ma asem mama me nwe ma no nka asem ba akompo da fun ne be ka ma asem nyina e di ama me ka se bi fra abrochiri ba me nam kwa so ameba airport no ka chem se me hwehwe bibi te se ring na me ntom be hye nam se sesei wo se me nam a e ya nkofo se me pe ekwa na me yes smart nam se me share shop bi a eye omoton jewels wo ho na makoto ring di amount bi wiki bia no demand sika afia ya ma hometi e na me frame me lawyer am say law asem bi say ha me pesa me wife beti because me di my bibi de asie na e no kire say me respect ni me nkoye ma ni nhunu eti se bibi say na ba me hu de meye wo se dabi me no wife be kasa e no na me wife kasa ye e na me wife say bibi ni ada na won kan kire mo ama ga ya jeje usi kasa afi na wo be ka kire me na se wo ye nipa enti se bibi say aba ada na wa twen so ama wa koso ham bibri ansa na wo ba be ka kire me na chese wo ba ne side de asobo awie e ko na me ye gold na am say me efi na kro me ma wan cd na me doctor no ayi me lawyer no send a letter eno me ye de bre no ka kire say sika wa jeje no eye efi na kro enyeje papa ni sika biem ade na every week bi apeso ko hospital okay so say every week bia na wako hospital da dia wako nyina ye hwehwe receipt hospital kro na wako e ma ye nhunu yan kofa receipt nyina bra bepim sese won providing receipt ba akumpo won providing receipt ba akumpo ena me lawyer ne ka say girl no onyi ni say girl no enioma you okay because won timi providing receipt anche bia no no kofa lawyer ne ma me counter ye de na asema lawyer ne be kan say ne client ne say sika bia me de ma ni bia me de che no ena me lawyer ne say baby me frɛ sa lawyer yi ofa phone ko frɛ na sa oni ni nyina na omuko school ba ko oye ne classmate metie menye nipa bonefo Davido da ono ankasa girl na ankasa edi dance yese menye nipa bonefo etis wetimi free ni pema be ye mi sei dia meja na manyame enti di obi abeka bia wonka efi nne mo beka sama ade a che me nka biem na emom onipa wode ne ho baji asem ni mu abra woni man da se nyame hira yempesa wo beka wode ne ho ji asem ni mu abra woni mu hwe na wa ma mesiki for information bia free me ho wan hu nyansa ma ye saade no onipa bi wode ne ho ji mu biara watane shi ni image biara mema mra na ye adwuma na mehwe se obi beba bebusa me ana obi beba beka se me pawache wa meja oba we ya menyame meja na menyame oba e woni se meteme yire ho eno obeka kire me se wate se me yire ha me na me se da bi me yire won ha me ehwo na ma me hunu se girl no the agenda ne nam na mbusa se hwan na ka kire no so se on kan kire me na ade aga ne ye no eye wono kasi no eye beki ena me sofo baako omo na eye saada me sofo baako saa beki ya oge yetimi awia na adwene ama na eja asori me wo off age tintin kese no ono kra no ade na wo kasa na o jeje hu na o ye dede saa eye nkura sesem nti o ye saa e ma ne nye saa na wo kọ otabel mu ho a omo nye saa saa wo ba be kasa no no afafo no record me eno me nso me se eni etwasa me stop no oye saa enye wo hu no se enye professional kra say wo preach ya na o tietiem preach on yenye saa wa asori baby a wa brand hu akodu ni kwa say o ma girl kwan e ma ni bi saa insibunu no o ka wie ya me nso me ye ma dwen say me kura maka chense ne ntade a wo hye no me mpe na ho siesie no makasa akire no saa na wo record me ape wono ne kan de wan record but me kasa me shasa me kasa no record no de koma beki ko ka kire beki se tie de osofo ne ka eno ni beki be ye 1
ba wo ba ye ni nyina wo jeje nkofo numbers e wa asore ho wo ma nipa be se 30 eja asore ama obi a mete ne nka bia wo se kasi obi a mete ne nka bia wo se kasi e nyame me da se me nka se bie bye